الله الرحمن الرحيم. طلها دا في أبا كتالا مفا. آيلي قرآنا غرغرا كيست هذا أبا تطول أولو في غلط غلچوفين أكام برباچي ساكته ربين نهو بچي سيجر قام براتين إسلام ما كيست دبرتين كيست توهاتي إدو أداتو إسيف خنمه ربين سبحانه وتعالى قرآن كيست سورة لقمان سورة صدومي تقفى آية كل أفرفارت يكنجا إلمان ماتي هذا أبا تطول أولو دام نجر هاتسا لافنا رتي إسابات تجرت ربين لما هذا أدتي باسي بسون إسا إرقاد داقب تولهاتي نماف أولته هماني فتون ألفاتها كناف ربين تيفنا قداك التكيني نوف واي هذا كوب أتباسي نوفيمي إرقما ربيتي صلى الله عليه وسلم واي هذا راتي تيفنا أدانو كنا نجر قافتو كسابتي جدوكو رسول صلى الله عليه وسلم وجين دولا قدوف غريساني دوفه إرقما ربيتي صلى الله عليه وسلم هاتي تيجرتي جدني قافتن سابتي جس ايجن جدي ديبسي إرقما ربيتي صلى الله عليه وسلم ديمي قلي جنني فانا هادتي تجلسيف جراجرني ديبسن قدنا دائما تكو خيست جهين هادا هالان قدادا هاتي المون غافا غراتي ترا خافتي بران فغاتو ايغج انين فتي ديسن بوداس ديديتي بريچتي قدسون قودا هاداتي ويا غوتو علمو في وجنتن اولتوس هادا علمنا ما هندي وان هدو في وان جرقبا هادو مرابر دبي هادا رابر اكاتا واتنياتو هادا رابر دلغاس هادو مرابر خنافو علمو إسلامو مرتك أجيل شرطيس جهن قدان خنهاراتي ولما قالت علمو إفي قراء منتيتين قراءة إنسموتين جبينيك آما في خمبراتينيس قد سورتي قون نسي هالان قدانا خنافو إسي خنونسو في طول إسي تقولون هالو مسانين جبات شكبا كن أمو جنة فانسي جلتي أركمو أكا أركنو تاسسا حديث براتينيس صحابان توكو غر إرقما ربي رفي نمني أنا راقر غار سارغاتو تيهاك أقوداك أبو إينيو جتشون غافتي إرقما ربي صلى الله عليه وسلم haadhatee jechuun deebisan sahabtichis yeroo lama itti hufee gaafannaan rasuulli sallallahu alayhi wasallam haadhatee jechuun deebisan xumura irratti yeroo afuraffaaf achi booda hoo jechuun hoyita gaafatu abbaa keeti jechuudhaan deebisan hadiisa lamaan kanarratti hundoofne sadarkaan haati qabdu hangam akka ta'e hubatuu dandeenya addunyaa zamanaa keessatti guyyaa haadha jechuun guyyaa tokko qofa kabajuun kun islaamummaa keessatti bakka tokko illee hin qabu haati tan guyyaa tokko qofa bira dhaqanii footoo waliin kaanii bira deebi'anii miti haati teenya sagalee keenya guyyaa hundaa dhaga'uu feeti osoo tolee yeroo hunda isii bira turreetti tola haala jireenya amma jiruun kana raawwachuun rakkisaa ta'uu mala ta'us mala biraa fayyadamuun haadhatti dhihaachuun isii gammachiisuun barbaachisaadha irra deddeebiidhaan bilbiluun akkasumas sagantaa baafannee dhaqnee ziyaaruudhaan isaan gammachiisuun haala amala muslimaa ta'uu qaba nabi allah ciisaan alayhi salaam wayita daa'imummaa isaatiin dubbatu sanittiis haadhatti tola ooluun ajaja rabbi isaaf kenne ta'uu ifatti ibse rabbi seenaa tana suuraa maryam suuraa 19ffaa aayaa 30 hanga 32 irratti akkanatti nuuf ibse قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أنقبرك ربيتي كتابنا فخني نبي اللي نقول بكان جرو هندتي أكان نما فيدنا تاسس هنغان جرو صلاة في زكاة أجج نما هادتي يافتولا أولو نقول nama iftuulu nama roorrisaa nan goonee jedhe haadha abbaatti tola ooluun waan filannoof dhihaatu miti waan ibaadaa rabbiif goonuun walitti hidhamu haadha abbaatti tola ooluu dhabuun ajaja rabbii diduudha kun ammoo isa gabbaruu diduun wal fakkaata haadha abbaatti tola ooluun ammoo ajaja isaa fudhachuudha kun ammoo ajiree hedduu namaaf argamsiisa kanaafuu hanga dandeenyin haadha abbaatti tola ooluu ibaadaa guyya guyyaan raawwannuun walitti hidhuun jabaachuu qabna Abdullah ibn Umar rabbiin isarraa jaalatu guyyaa tokko nama haadha isaa duudatti baadhatee kaabaa xawaafu arge namni kun haadha isaa baadhatee wayita xawaafu sanitti komii takka illee hin dubbanne useetuma haadha isaa baadhatee xawaafa tanuma keessa namni kun Abdullatti naannawee haadhatiyya haala kanaan baadhee xawaafuu kiyya kanaan tola isiin naaf oolte kafalee fixee jiraami jechuun gaafate Abdullah ibn Umaris rabbiin isarraa jaalatu dhukkubbii wayita ciniinsuu san itti dhagahamtee takkitti qofaayyuu hin kafalle jedhee deebiseef haadha abbaatti tola ooluun waan jireenya isaanii qofarratti rarra'ee hafuu miti yoo qadara rabbii ta'ee isaan nu dura godaanan du'aa'ii isaaniif godhuun barbaachisaadha ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan ilmi namaa hoggaa du'e waa sadi malee dalagaan isaa hundi addaan cetti sadaqaa walitti dhaabbattuu taate beekumsa faayidaa qabuu fi ilma saaliha kan du'aa'ii namaaf godhuu jedhan
akkuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ja'an kanatti dalagaa itti fuftu haadha abbaa keenyaaf ta'uutu nurraa eeggama. Maqaa isaaniitiin waa sadaqatuu, hajjii godhuu fi dalagaawwan kheyrii tan birootis raawwatuun barbaachisaadha. Isaan du'an jennee bakka isaan jibban dhaquun qabnu. Hanga daangaa rabbiin tuqinitti waan isaan jibban jibbinee waan isaan jaalatan jaalatuu qabna. Kanaafuu tolaa fi galanni isaaniif oollu du'aan boodaas itti fufuu qaba jechaa qophii teenyitanumaan goolabna.